Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukusebenza siqhubeka indaba zethu zama random variables ethu, kodwa manje sesikhuluma noma sizama ukuchaza kabanzi ngendaba ye expected value. Basithi expected value kusho ukuthi yivalue esiyilindele. Asithi lana nginesibonelo inombolo zami 3345 base ngithi yini nje ngingazibuza yona ngale nombolo zami. Siyazi ukuthi ukuthola imini yethu isikhathi esiningi ngingabona negama lithi arithmetic mean. Siyazi ukuthi ukuhlanganisa zonke le nombolo zethu esinazo si divide ngenamba yalizo lezi nombolo esinazo. Ngakho sino 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 divided by 5 sithola 18 divided by 5. 18 divided by 5 isikhipha kanjani? U5 yangena kabili kathathu ku-18 sithola impendulo ya 3.6. Sithola ukuthi i-arithmetic mean yethu noma i-mean ingu 3.6. Kuphi okunye singazama ukukuthola futhi kule mpendulo yethu? Siyazi ukuthi basibukisisa kahle lesibalo sethu i-mode yethu singayithola ukuthi u3. I-mode uyazi ukuthi inamba iphindiwe kaningi uyawubona u3. Yini enye singayithola futhi? Uyazi ukuthi kulula nokuthi sithole ne-median yethu, kungalula kakhulu lokho. Enye indlela bengabe mhlawumbe sibale ngayo le bekungaba yiyo le, akunankinga, kodwa besizofika khona singathola nokuthi uma sihlanganisa lapha siyawuthola enye indlela ukuthi sibale imini yethu le, hayi ukuthi mhlawumbe sesivezane sikhulume ngento ezosidida esingazazi nanokuthi iqhamukaphi. Uyabona ukuthi nakhona besazothola impendulo enjani efanayo, akunjalo? Uyayibona impendulo yethu ukuthi ibizobe isanjani, ibizobe isasondelene. Asibona ukuthi besophuma kanjani khona. U3 divided by 5 times 3 wethu siyathola u6 lapha eceleni, sibe no 0.3 plus 0.2.4 plus 0.2. Siqhubeka kanjani? Uyabona ukuthi kuthanda ukubalula kakhulu. Sibe no 60% times 3. Enye indlela yethu yokuthola imini. Uyabona ukuthi sithole zonke inombolo zethu esinazo u3 su times ngo3 ngobani? Ngoba bathathu u3 bethu. Uyabona ukuthi yebo yona ngizothini uma sibheka ngendlela yama percent ukuthi impendulo yethu ibanjani, iyehluka kunokuthi sithole ngendlela le sithola yona esiyifundisa yona yokuqala yokuthola i-arithmetic mean yethu. Kanti ke bekade ngishilo kwamanye amavidiyo ukuthi ziningi indlela zani zokukhipha i-arithmetic mean noma i-mean phecelezi. Basithanda singabambana lapha ka 20%, nanku 20% wethu singabamba nakhona, singathi impendulo yakhona. Basithanda futhi singahlanganisa khona inombolo esinazo 5 sithi 1 siyawuthola u3.6. uma usubuyela lapha phezulu yabo u1 times 8 plus 8 plus 1, yabona ukuthi siphuma nobani no 3.6. Busathi uyabuyela lapha emuva noma lapha phezulu ngendlela oqale ngayo kanti uzosebenzisana khona nendaba yokuthola imini. Uyabona ukuthi kuba khona ukufana noma ucishe bafane. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi uzenze zombili indlela zokuthola i-arithmetic mean yakho noma imini yakho uthola impendulo ezingafani. Kuyenzeka naloko, kodwa ke sibe nenhlanhla lana sangathola okunjalo. Asibone asithi siphiwe la isibonelo nayi i-random variable yethu ekhishwe nguphawu ka x. Kwathiwa sinumber yama heads sino 6 sifuna ukubona ukuthi singasebenza kanjani ngale mniningwana. Asithathe isibonelo. Ngithi uyakhumbula lo mdwebo wethu obucishe ube kanje la kade ngifuna khona
ubude bamadoda awo wonke eNingizimu Afrika ukuthi kuzoba njani. So bese sikhuluma ngendaba zani ze-population mean. Le ndingiliza yami encanyana la bengithe amadoda ngizothatha maphi ngizongcuzula nje Eastern Cape. Khumbula leso sibonelo besisenzile eqaleni. Uma ukuthi usuthanda ukukhohlwa kancane ungabuyela kuma-video, bomnandi bokuba nama-video ke lowo. Ngathi bangcuzula lapha e-Eastern Cape kube sekuba yini? Kube sekuba i-sample. Kube sekuba njani? Kube sekuba i-sample yani i-sample mean. Khumbula nempawu, uyakhumbula lo phawu loya lumeleni i-population mean, kanti olunye uphawu lolu oluno x lusuke limeleni, lusuke limele i-sample mean. Ngakho ngafaka lapha uphawu lwe-population mean akungenani ngoba sisebenzise zonke inombolo esinazo. Ingakho ngathatha ngokuthini? Singathatha nge-population mean ngoba ngisebenzise zonke izinombolo esinazo. Asithi ukudlulela ngithi ngingasebenzisa kuphi ke manje okunye okulandelayo. Uma ngithi ngiyadlulela mhlawumbe ngizosebenzisa kuphi nje mhlawumbe u-x lo wami webusumeleni yebusumele isample yethu. Uma ukuthi mhlawumbe ngisenze ngani senze ngendlela uma sibale lokho okundingiliza encane kube kusho ukuthi sisebenzise isample mean yethu. Asithi nginesinye isibonelo la njengoba ngibona ngidwebela umdwebo wami uthanda ukutsheka. Lo omkhulu webusumele yona i-population, kanti lokho umdwebo wami ongaphakathi indingiliza yami le ithanda ukugwegwa engaphakathi iyobe yona isimeleni. Iyobe isimele u-sample wethu. Ngakho sengifakela u-x ngoba o-x bethu bameleni? Bamele u-sample. Asibone ukuthi ukuphi okunye esingakukhombisa njengesibonelo ukuthi sizame-ke kule video ukuthi sike siyikhumbuze impawu ukuthi zimele ini nanokuthi zisebenza kanjani. Uma ngithandile ngaveza ngendlela ethi ex lapha phakathi okuchaza kabanzi indaba yami yani ye-sample mean. Ngithi ngifuna ukuthi kube khona indawo la ngizozama ukudweba khona noma ithebuli nyana nje esizozama ukusebenza ngalo. Asisukubhekisisa la inamba zethu lezi siyikhiphe ngamaphesenti. Uma ngehla ngala ukuthi ngoba ngithi besisebenza ngayo indaba yani ye-population, ngibona ukuthi le ndaba zamaphesenti ngaziguqula noma ngiziveze ngendlela enjani. Uma sengifinyelela ngala athi awuthathi ngiyobheka ngibheka ithebuli la noma yebo ngiyavuma noma ungaliboni kahle ithebuli lami, kodwa ngifuna ukuthi umdwebo wami ngizokwazi ukwehlisa nje uvela. Ngizama ukunweba ukuthi izinto uzibone kangconywana noma uyibone zinkulu. Ngifuna ukuyosekela le nombolo yephesenti engiyifunayo. Ngisekela la. So ngihamba ka-1 ngize ngiyofika ku-6 ngifakela. Yeah. Bese ngilenzile leli thebula lami umdwebo wami phambilini ukuze ngifike nje la kuwena sengikukozasi. Uyabona ukuthi ngiqale no-0 ngize ngiyowela le ka-6. Uyabona ukuthi uma ukuthi mhlawumbe bekukhona engiqalayo noma kukhona engizama ukubheka, uyabona ukuthi akufananga konke ngoba uyabona amagraph ami awafani wonke. Uyabona le ihlukile kunale, kuyanyuka. Siqale sinjani? Siqale sile ngezansi sahamba yanyuka graph yethu yehla ngapha. Yehla kakhulu futhi nangala yabe ngapha nje sichitheke khona kakhulu ibuyela endaweni yakhona yokuqala. Yabona ukuthi besisuka le ka-0
ihambe yafika lapho-ke nayo. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Ngisuse lokhu la lesikhala. Ngifuna ukubona ukuthi singakuveza ngayiphi indlela kuwo sisuka kulo yamdobo wethu siza kulo mdobo la. Umdobo wethu wegraph lo sukhiphe ngakho ngendlela yegraph. Ngibona singathi x abakhulu kukhombisa ukuthi bayimpawu esikhuluma ngazo ngeindaba zama variables ethu. Khumbula ukuthi besisuke ku0. Khumbula igraph yethu ibisuka ku0. Ngiyobheka kahle. Yeah, oqala umdwebo wethu bu0. Sibheke kahle yeah. Manje ngifuna siwuphathe bu0 point bani 0. Ngifuna angazi ukuthi ngifuna sithathe inombolo siyoyifaka ngale ngendlela yokuzibhala bekuba 0.1.563%. Ngifuna ukubona ukuthi uma ngase sithi siyaqhathanisa nangale lapha phezulu kwindaweni zethu zama-percent, sibone ukuthi singakuthola yini okucishe ukulingane noma okucishe kube njani okucishe kufane. Ngibe no plus 3 ngoba u-0.0156 basuhlanganisa no 1.9.3 kuyale siyaphumela 22.23 kuyale bahlanganisa no 5.9.375. Siyaqhubeka siloke sithulana inamba yabona inamba zethu ziloke zithi xaxa ziloke zanda nje kamnandi. Sibe no 6.1.1563%. Okungaphinde uyabona ukuthi ungaphinde iqhubeka okuzokulethela umbuzo ukuthi indaba yokuqala i-population ngazi icebo elungile yini noma kungcono usebenzisana ubhekene nani nesample kuphela. Ngoba uyabona ukuthi le ndaba manje yomphumela wethu sutholayo la we-population ukuthi kuba uhead lwenamba ezinde nje eziloke eziqhubekile okungasondeze kutheni uma ngase kuthiwa mhlawumbe besibuzwa ukuthi sikhetha ukuthi lesibonelo siwu-discrete noma siwu-continuous, sibona ukuthi ngayimpendulo enjani. Uyabona ukuthi isondele kuba ngibona la la kade sibhale khona singase sofakela imphumela yethu 0 ungenile. Ngabe ngiziphutha. Yeah, ufuna impendulo zonke ezingene la ngokufana kwazo. Yabona ukuthi uhamba uyifanisa ziyanda. Nangale 3.00 singayibamba lapha sibheke igraph yethu ukuthi besikade si10 bisuka ku0 idlulele. Yeah, ayidluleli ku6 ayidluleli ku6 kodwa besutholile u3 shona phezulu u3.00 na yabona le binde isisikhaleni sika 3 naka suka ku0 ngabe isidlula u2 lapha nalapha ngasuke isuke ku0 ngabe yovala ka 0.3 kuya ngale. Kodwa uyayibona igraph yethu ayidluli ku0.35 ayidluli lapha ingakho nokubala kwethu sikuthatha ku0.1 0.2 0.5 sishona lapho now asukanga ku0.3 bani siqalela ku0.1 ngoba uyabona ukuthi umdwebo wethu wokuqala lapha kwigraph yethu usuka ku0 ngakho nathi ukubala kwethu singabe sesiqhuma kakhulu sisibalela ipopulation yethu sesisukela ku3 ekugcineni ngabe sithatha la phansi. Kalula nje uzophinde nawe uzame ukwenza usuwedwa.